Dobar dan svima. Moj sagovornik danas je psiholog, psihološki savjetnik i psihoterapeut Marijan Tošić, jedan od osnivača Udruženja za psihoterapiju, savjetovanje i coaching Srbije. Autor je 3 knjige iz oblasti psihoterapije, a ono zbog čega je danas ovde, kod mene, važna tema, to je rođenje bez nasilja i on je pre više od 30 godina učestvovao sa svojom idejom i bio koprevodilac iste knjige. Dobrodošao, Marijane. Bolje vas našao. Rođenje bez nasilja. Da, rođenje bez nasilja. Odakle ta ideja? Kako ste vi u tom vremenu 80. godina došli, sad ću da vas vratim natrag, na ideju? Odakle? Mi smo na fakultetu čuli od nekih naših profesora za tu knjigu i ja sam to imao u glavi neko vreme i onda kad sam 86. išao u Pariz turistički, svratio sam do jedne velike knjižare i pretpostavljao sam da ću naći tu knjigu i da je došlo vreme da se ta knjiga prevede. Ja sam našao englesku verziju knjige, kupio, doneo i ubrzo započeo prevođenje knjige. Tad još nisam znao engleski tako dobro, pa sam tražio pomoć od profesorke sa engleskog odeljenja Filozofskog fakulteta u Nišu, Lene Petrović. I nas dvoje smo zajedno preveli tu knjigu. Ja sam bio više redaktor prevoda. Tako da je to bilo gotovo 89. godine. Gradina je, izdavačka kuća Gradina je prihvatila da objavi knjigu i ona je ugledala svetlost dana. 1989. godine. Eto, to je... Početak. Tako je to došlo do toga da se tako važna knjiga prevede. Nije velika, ni onda to relativno brzo bilo gotovo. Rekli ste važna knjiga. Zašto je ta knjiga važna? Kome je važna? I šta je Frédéric Leboyer želeo da postigne time? Da kažem, između ostalog, da je on bio uvaženi lekar, ginekolog, francuski, vrlo poznat u izučavanju prirodnog porođaja. Da se posle nastavilo i da je sada i u Evropi cijela ta metodologija i tehnika uopšte rođenja bez nasilja u stvari krenula od njegovog istraživanja. Tako je. Zbog čega je važna kao psiholog iz vašeg ugla i šta je to hteo da poruči? Da. Frédéric Leboyer je francuski akušer koji je dugo živeo. Umro je 2017. godine, ne tako davno, i ostavio je iza sebe nekoliko knjiga, između ostalog i tu knjigu, i sa svim svojim radom ostavio veliki uticaj na francuske akušere, ali i na akušere u celom svetu, tako da je ta metoda blagog rođenja, u nekim drugim izdanjima to je baby friendly, sistem u nekim porodilištima zaživao u mnogim zemljama u svetu. Knjiga je revolucionarna jer, kao što i mnoge važne knjige, govori neku jednostavnu stvar, jednostavnu istinu, da ako već pričamo o tome da je nenasilna komunikacija veoma važna za svako društvo,
negovanje nenasilne komunikacije, zašto ne bismo pošli od početka? Da i rođenje bude nenasilno, da i rođenje bude bez nasilja. I on je dobio fantastične rezultate sa tim prvim bebama. To je način, metoda rađanja, porađanja, koja se obavlja u poluzamračenim prostorijama, gde se medicinski instrumentarijum stavlja iza zavese, da porodilje to ne gledaju. Pušta se neka tiha muzika, svi su usporeni i nežni i pažljivi i sa porodiljom i sa bebom koja se rađa. Ponekad porođaj može da se radi u vodi, u kadama, to su onda Lebojejove kade, ali ne mora. Može da se radi u onom položaju u kojoj žena smatra da je najudobniji njoj. I šta se desilo? Desilo se da su te bebe vrlo često bili ambidekstri, da podjednako dobro su koristili i levu i desnu ruku kad su malo porasli, da su veoma vesele, vedre, radoznale bebe i deca, živahni, prisutni, dobri, mislim, u školi, uopšte brzo shvataju mnoge stvari. To su deca koje su dosta zdrava, retko se razboljevaju i uopšte rezilijentna na bilo koju vrstu stresa. Tako da i njihov psihofiziološki i emotivni razvoj je mnogo bolji i ta sva zapažanja su naravno uticala da se pažnja javnosti usmeri na tu metodu i ubrzo su se pojavili i učenici Lebojejevi. Ja sam imao priliku da upoznam Mišela Odena, koji je rođen 1930. godine, on je živ. Jeste. Slušao sam jedno njegovo predavanje u Londonu dok sam tamo bio, tako da on je isto pisao o tome i edukovao drugi akušere, tako da je taj način razvijen u svetu, negde više, negde manje, ali je zahvatio prosto tu, da kažemo, taj deo, tu granu medicine i kod nas takođe ima lekara i akušera koji su poštovali taj rad Lebojejev i pokušavali da se približe tome koliko su mogli s obzirom na okolnosti u kojima su radili. Tako je. Prošlo je, evo, više od 30 godina, ali zaista i u Srbiji ima jako puno, da kažem, novih stvari koje su one tu uveli i napravljen je pomak. Dule sve više pišu o tome, pričaju. Sad je takođe izašla i još jedna knjiga, o tome će više biti reči. Primećujemo da je ostalo, naravno, još u nekim porodilištima mogućnost da se uvede da se vrpca ne preseca nakon rođenja. Mislim da ne otkrivamo sada gledaocima, ali mogu da pročitaju knjigu. Jedan deo knjige i onoga o čemu je Lebojeje pričao je upravo i vrpca. Onda vrlo dobro poznati taj zlatni sat za koji se borimo. Da se pupčana vrpca ne seče previše rano, jer to je stres za pluća bebe. Čak ima autora, ja sam čitao, koji smatraju da je taj bronhijelitis i ti problemi sa disanjem i sa plućima kod dece, da je verovatno uslovljen tom tehnikom brzog žurenja sa sečenjem pupčane vrpce, preranim sečenjem pupčane vrpce. Jer onda pluća nemaju vremena da se adaptiraju na novi način rada i zato to je taj zlatni sat da se zapravo ostavi pupčana vrpca da pulsira
Do kraja. Bar sat vremena, ako može i, mislim, što više. Zapravo, tako je. Tek kad prestane da pulsira, onda oni seku pupčanu ručicu, to je... Tako je. Za sad ono što imamo u našim porodilištima, i ja puno radim sa ženama i ima primjera da su po porođaju stavljali bebu mami na grudi. Ima i primjera kada se to ne događa. Znači, polako se kod nas menja ta situacija, ali ono što sam skoro saznala jeste da ipak Svjetska zdravstvena organizacija traži, i to je topla preporuka, to je velika promjena zaista za ceo svet, ne samo za Evropu i za nas, jer ono što je Le Boyer rekao upravo da dodir, koža na kožu, prvi kontakt je ljubav. Da, njegova knjiga je stvarno kao neka poezija, u stvari. Njegov aspekt je bio više na bebu, na novorođenče. I to je interesantno jer imamo puno knjiga, prirodni porođaj. Naziv je Rođenje bez nasilja. I ja ću vas sad pitati šta je to nasilje u ovom slučaju? U ovom slučaju nasilje je žurba koja se dešava u porodilištu, zvuci jaki, povici, dovikivanje medicinskog osoblja, jako svetlo. To su ta frka koja se pravi i koja se dešava na takvom jednom mestu, utiče i na porodilju preko hormona njenih i preko pupčane ručice, utiče i na dete, da i ona bude uznemireno. To je to nasilje. Onda okretanje deteta na opačke, kad znate ono da beba se malo uhvati za noge, da visi, da bi kao proplakala. Čak ga i lupkaju po zadnjici da bi proplakalo. To je sve što Le Boyer smatra da je to nasilje. Da nema potrebe za tim. Da nema potrebe, da se stavlja pod neku hladniju vodu, da bi se kao probudilo i da bi došlo sebi. Čak se smatralo da je dobro kad beba plače. I to je masovna zabluda, da ako beba proplače, to je znači da je zdrava. S jedne strane jeste da je beba... Da će zaplakati. Da je, mislim, na neki način jeste to neka zdrava reakcija na taj stres koji ono doživljava, ali Le Boyer je shvatio i otkrio i pokazao i dokazao da beba uopšte ne mora da plače kad se rodi. Mislim da ona prosto može samo malo da kmekne tu i tamo, ali ako se s njom pažljivo postupa, onda ona polako otvara oči, gleda oko sebe i posle nekog vremena kada bude na majčinom stomaku i kad sisa ono prvo mleko, kolostrum, onda zaspi i čak su slikali bebu kako zapravo se smeši. Da. Veoma brzo posle rođenja, ima tih fotografija u knjizi. U stvari u toj knjizi on je objavio fotografije dotadašnje prakse i uobičajene prakse, kako se porođaj dešava i rođenje, a onda kako bi trebalo. I ono što su oni, njihove fotografije sa porođaja koje su oni vodili, kako izgledaju te bebe kada se radi na taj neki novi način. Da, taj novi način je jedan mek pristup, jedna dobrodošlica novorođenčetu i često i mi dule pričamo o čuvenih 3T. Evo i vi ste rekli da bude zatamljeno, da bude tiho i treće T toplo. Imamo tiho, toplo, tamno, da bi se žena što više opustila. Evo ja samo da kažem, znači ja sam psiholog i moram da to podelim s vama. Mi se nismo tokom studija psihologije bavili perinatalnom fazom.
znači pre rođenja, rođenje i posle rođenja, nekako nema toga mnogo u literaturi koju smo mi učili i polagali za ispite. Zato je ovo saznanje o postojanju te knjige i kasnije čitanje knjiga autora kao što je Artur Džanov mnogo značilo, jer to je bio nastavak. Ako se pokazalo da je važno detinjstvo, dobro, još Freud je, znači, otkrio da je važno detinjstvo zbog tog ranog učenja. Bihevioristi su to nazivali rano učenje. Freud je rekao detinjstvo, tu se kriju odgovori. Međutim, ovi humanistički psiholozi su otišli i dalje, na čelu sa Arturom Džanovom, autorom primalne terapije. Otkrili su posle nekoliko godina rada da u stvari klijenti proživljavaju svoje rođenje. Klijenti proživljavaju svoje rođenje, traumatsko rođenje. Nisu sva rođenja traumatska. Ali dosta ljudi ima neke traumatske elemente na rođenju. I zapravo proživljavajući te traumatske trenutke sa rođenja, klijenti su uspevali da kao rezultat tih doživljaja imaju još veće i dublje rezultate psihoterapije. To je sad ta veza između psihologije, psihoterapije koja mene najviše interesovala, i akušerstva, odnosno traume rođenja, odnosno rođenja bez nasilja. Tako je. Eto, to je. I onda onda se, kad čovjek malo sve to poveže, shvati da zapravo su temelji ličnosti se nalaze u tim perinatalnim iskustvima, pre rođenja, tokom rođenja i posle rođenja, i da se onda na ta iskustva kaleme i nadovezuju kasnija iskustva iz detinjstva, iz porodice, iz škole i tako dalje. I tako da su koreni psihičkih poremećaja duboki. Zato ponekad, ne ponekad, nego vrlo često nije lako izlečiti neke neurotične poremećaje, zato što čak i neurotični poremećaji imaju dubok koren, a da ne govorimo o psihozi, koja se takođe može lečiti psihoterapijom, što isto nama nisu pričali i nisu nas učili o tome. Mi smo učili da je psihoza prosto nelečivo stanje, pogotovo šizofrenija. Ali, evo, pozivam vaše gledaoce i sve vas da pogledate dokumentarni film na YouTube-u, zove se Uzmi ova slomljena krila, koji govori o lečenju dve žene koje su bile šizofrene, odnosno bile se dijagnostifikovane sa šizofrenijom. One su se izlečile tokom višegodišnje psihoterapije. Višegodišnja psihoterapija trajala je 5, 6, 7 godina, ali žene su se potpuno izlečile od šizofrenije. Znači, čak i to je nešto što može da se tretira psihoterapijom. Tako da, eto, koreni su tu u nekom vrlo ranim iskustvima, i zato je to ta blagost i ta nežnost i ljubav sa tim najranjivijim bićima, kao što je fetus i novorođeno dete. Zato je to toliko važno. I zato je važno trudnicama, da, kako se pripremaju za porođaj, da imaju izbor. Tako je. Da traže zagrljaj, jer dozvolit će im se, daće im se, a sve je manje propusta, samo je bitno da imaju izbor i da znaju. Da. I još jedan divan moment iz knjige, gde nećemo da otkrivamo do kraja, ali njih dvojica razgovaraju i on ga pita: jel vi zaista mislite da bebe dolaze srećne na ovaj svet? I da novorođenče osjeća i da pamti. Da. Znači, nije zabluda. Ne, nije zabluda. Znači, pamćenje počinje od kad se formira mozak. To je otprilike oko 3. meseca trudnoće.
tako se smatra, da je mozak sposoban da registruje šta se dešava oko njega. Znači, embrion tad prelazi u fetus, u stvari fetus je sposoban da registruje da li je, mislim, on može da čuje zvukove, neprijatne zvukove, bebe reaguju na neprijatne zvukove, to se zna. Zatim, ako je majka depresivna, ako je majka anksiozna, preko krvi, preko kortizola, hormona stresa, preko pupčane ruce, to beba registruje. Pušenje, droge, sve te stvari koje su stresogeni faktor, sve to utiče na fetus i na dete pre rođenja, tako da to se ne sme zanemarivati. I to je osnova onoga što se dešava i kasnije, na rođenju i posle rođenja. Što je bolji početak nekog bića, što je neko biće imalo više pažnje, nežnosti, što su njegove potrebe fetusa i novorođenčeta bolje zadovoljene, to je to biće zadovoljnije i postaje jače, izdržljivije na kasnije stresove i na kasnije neprijatne događaje koji mogu da uslede, ali tako? Tako je. Rezilentnije. Tako je. I ovo je poruka za roditelje. Da, možemo da kažemo da je ovaj razgovor je posvećen svim budućim roditeljima. Znači, vrlo je važno da trudnice budu zaštićene od nekih svađa, od nekih neprijatnosti, uznemirenja, da ne koriste, da što manje koriste bilo kakve lekove ili hemijske supstance, alkohol, cigarete, da očevi budući budu što pažljiviji prema njima i da znaju da se to ugrađuje u sistem njihovog deteta, neurološki sistem, da prosto od toga zavisi kako će to dete biti kad odraste, jer tu su koreni mentalnih poremećaja, a i koreni zdravlja. Tako je. Da kažemo, koreni zdravlja su zapravo... I zdravlja i zadovoljstva. Tako je. I još jedno zanimljivo pitanje. Jel pamte bebe? Da, bebe pamte. Ranije se mislilo i dugo se mislilo da sećanja počinju od 2. 3. godine. Tako smo i mi učili na fakultetu. Međutim, znate, ima ljudi koji zaboravljaju nešto što se desilo nedavno. Ako je to dovoljno neprijatno, onda ljudi zaboravljaju i deca zaboravljaju neprijatne stvari, a imate ekstremni primjer amnezije, gde ljudi ne sjećaju se saobraćajne nesreće uopšte. I možemo da kažemo da ako je nešto mnogo neprijatno, ako je iskustvo mnogo neprijatno, onda ima tendenciju da se zaboravi. E sad, ako su stvarno bile bebe tretirane grubo ranije, normalno je da su ta iskustva zaboravljena. Znači, ako imaš neprijatno rano detinjstvo i još pogotovo ako ti je rođenje neprijatno, naravno da će se to zaboraviti, jer je neprijatna iskustva se zaboravljaju. To je mehanizam potiskivanja i to je već poznato. A sada, kada se otkrilo da psihoterapijski klijenti mogu da se sete konačno, pazite, posle nekoliko godina terapije, ne odmah. Ja sam imao od 1000 klijenata, ja imam 2 klijenta koji su došli do svog rođenja. Do sećanja. Do sećanja na svoje rođenje. E sad, to sećanje, to naravno da nije sećanje onako kao što se mi sećamo stvari koje se dešavale kad smo imali 4, 5, 6, 7, 8, 9 godina. To nije jasno vizualno sećanje.
To je sećanje više na senzornom nivou, kinestetičkom nivou. Pamti se pritisci, pamti se neprijatan osjećaj u organizmu. Ako je kortizol, hormon stresa, ušao u bebu, onda to je, vjerojatno se osjeća neka vrsta trovanja i od nikotina, i od droga, i od nekih lekova. Pretpostavlja se da bebe osjećaju, da imaju to vrstu osjećanja. Znači, to je nešto što je drugo i razlikuje se od tog emotivnog sećanja i vizualnog sećanja. Znači, bebe pamte osjećaj u telu, pamte osjećaj na telu, pamte senzacije kao što je svetlost, tama, pamte da li je pritisak jak ili je blag, pamte da li je zvuk jak ili je prijatan. Takve stvari bebe pamte. To je znači neko pamćenje koje se registruje sa tim najstarijim delom mozga, čiji su centri smešteni u moždanom stablu. To je najstariji deo mozga i to je deo mozga koji je najaktivniji kod beba, novorođenčadi. Onda od 2. 3. godine postaje aktivan limbički sistem kao drugi mozak po nekoj podeli poznatih neurologa. I postoji neokorteks koji se razvija od 7. godine pa nadalje i koji ima i kontrolišuće funkcije i tako dalje. Tako da to je sećanje o kome možemo da govorimo kada govorimo o bebama. I to je upravo i ono sećanje o kome govori Le Boyer. I o kome govore i mame koji su imale priliku da se porađaju u svojim domovima, jer moram da kažem da je Le Boyer baš iz tih razloga govorio o kućnom porođaju ili eventualno ako je porođaj u porodilištu da se promeni ovaj pristup. Jer je on, vidimo to sad dokazuje i ovo što pričate, on je baš pričao o telima. I kako beba pravi prvi pokret, koliko je bitan taj zagrljaj, slušajući toliko dugo otkucaje majčinog srca. To je velika podrška da u tom zagrljaju on ponovo to osjeti, jer to je prvi kontakt u ovom svetu. I zbog toga, a evo sad već razgovor se privodi kraju, mi vodimo i ove teme i ovakve razgovore i ovakve priče. Da samo dopuste mamama i bebama taj prvi zagrljaj. Tako je. Da tako krene jedan život. Tako bi svet postao lepši. Kad bi se sve veći i veći broj beba rađao na taj način, to bi bila osjećajna deca. Osjećajne deca bi verovatno izrasla u osjećajne ljude i onda bismo imali manje problema. I moram da vam kažem, dok smo mi dule tu, to nije tako neizvodljivo. Već se radi samo da pređe u sigurnu, kontinuiranu praksu. Ja sam vam jako zahvalna. I ja vama. I jako sam i počastvovana time što ste došli. Što ste imali osjećaj kakav ste imali pre više od 30 godina. I ja se nadam, ostaćemo svakako na vezi da neka moja istraživanja dalje i vaša će se u jednom trenutku ponovo naći. I poruka za kraj, vaša, roditeljima. Poruka roditeljima da znaju da njihova deca osjećaju od rođenja, pogotovo od 3. meseca trudnoće, da budu pažljivi prema tom detetu, da pričaju s detetom, da komuniciraju. Deca reaguju na neke ritmove i na neke zvukove. Deca pamte kompozicije, muzičke pesme,
recitacije, da budu pažljivi, da se odnose prema svojoj deci koja rastu kao prema ličnostima, da muževi budu što pažljiviji prema svojim trudnim ženama, da dule imaju sve veći značaj u porođajima, da se žene prijatno osjećaju tokom trudnoće i za vreme porođaja, jer onda će se i beba osjećati tako, da se pažljivo postupa sa bebama na rođenju i posle rođenja i to je neki veliki, kao kažem, zalog za neku bolju budućnost našu. I za generacije koje dolaze. I za generacije koje dolaze. A knjigu Rođenje bez nasilja možete naći na internetu, prevod srpski. Ja se zaista nadam da smo mnoge zainteresovali. Nadam se i ja. Hvala i vama. Hvala puno, Marijane.